sa ngalan sa atong igsuon nga si Brad Shelbert alias Veritas, ang inyo sab nga ubos nga higala mao say mohulip no sa atong igsuon si Brad Veritas, si Brad Earl mga igsuon. Ayong hapon sa tanan. Ako unay mohulip sa iyang programa ang kahayag sa pagtuo nga Katoliko. Mga igsuon, ang atong hisgutan karon mahitungod sa atong mahal nga inahan no, ang mahal nga Birhen Maria. Ang iyang mga dogma, ang panudlo sa simbahan ug ang mga maingon nato mga atake, mga ilang mga pangutana, mga question mahitungod sa atong mga gipanudlo mahitungod sa kang Santa Maria Birhen. Una sa tanan mga igsuon, atong hisgutan ang pagkainahan ni Maria. Ang pagkainahan niya sa Dios. Din gitudlo sa Santa Iglesia nga si Santa Maria inahan sa Dios. Sa ato pa inahan siya ni Kristo nga nagpakatao, no? In terms of the incarnation, Mary was the mother of God not because she was the source of Christ's divinity, but Mary because of the incarnation, because she conceived in her womb Christ, both God and man. Timan-an nato nga si Kristo sawa pa siya nagpakatao, daan na siya nga Dios. No, sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 atong mabasa nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God, no? In 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So sa sinugdan diha ang pulong diha sa Dios ug ang pulong Dios. Ug kining pulong sumala sa 14 nahimong tao, et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, and the Word was made flesh and dwelt among us. Unya diri sa 18 kung lahuson nato ningon it, no man has seen God at any time, the only begotten Son which is in the bosom of the Father, or the only begotten one, or sa lain pang mga hubad, the only begotten God, no, monogenes theos. So this word nga gipasabot ni the verbum, nga gipasabot ni San Juan dinhi sa 1:1, mao di ay ang berbo, ang pulong sa Dios, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, mao si Kristo ang Dios uban niya sa Amahan, so way sinugdan og katapusan. Mo nang diha sa credo sa mga apostol mahitong especially in all Sundays, no, atong ginamantala ang kining pagtuo sa mga apostol nga gidawat sa simbahan sa kasinugdan. Ningon ta Dios gikan sa Dios, no? Deum de Deo, Lumen de Lumine. Deum verum de Deo vero. So Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, no? Dili binuhat usa ka kinaiya sa man, consubstantialem Patre. Si Kristo diha sa iyang pagka-Dios, Dios sa walay sinugdan ug katapusan uban sa Amahan, siya gikan sa Amahan, walay sinugdan ug walay katapusan. Apan ingon pa ni San Pablo sa Galatia kapitulo 4:4, no? Galatians 4:4, na in the fullness of time. Ngayon din but when the fullness of the time has come, God sent forth His Son, made of a woman and made under the law. So dihang nahingpit na ang panahon, sa dihang pagatumano na sa Dios nga Amahan ang plano sa pagpangluwas. Human na tagak ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva, no? Dito sa Garden sa Eden in the book of Genesis chapter 3. Gisaa din sa Ginoo nga ang kaluwasan diha, no? The proto-evangelium atong masayran sa Genesis 3:15, ingon siya, I will put an enmity between you and the woman, between your seed and her seed. So manag-away kay kamo sa tupa ang yawa ug ang babay,
og ang anak kaliwat, og ang kaliwat og mga maingon nato hinanib niining yawa, niining maninintal. Og og niining higayon na makita nato nga ang mahal nga birhen dinhi gi-portray na, gipakita na, gi-picture out na nga siya kining babae kansang ang iyang anak mananaog, kansang anak niya nagmadaugon bato kang Satanas. Ingon gud, he will lie in wait on your heel, he will crush your head, and you will lie on wait on his heel. Sa to pa pagatumban niya ni Kristo, siya mo'y mananaog, mapili niya sa Satanas ug magpahipli na lang si Satanas sa iyang kiting. So makita nato diha in kang Mary sa woman og niining anak niya nagmadaugon sila. So niining bahinan lang sa Genesis 3:15 napakita na dinhi ang role sa mahal nga birhen nga siya mo'y inahan sa Dios nga magpakatao nga mao si Kristo. So sa hingpit na nga panahon, no, gianak mayngon nato na himugso ang atong Ginoo diha sa taguangkan sa atong mahal nga Birhen Maria. Kung imong tan-awon sa San Lucas, no, sa asoy ni San Lucas kapitulo 1 nya bersikulo 26, sugdan nato sa 26, naghisgot dinhi. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee named Nazareth, to a virgin spouse to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. So, niadto ko nung unom na kabulan, human nanamkon si Santa Isabel, ang Anghel Gabriel nagpahibalo kang Santa Maria Birhen. Ingon siya, "Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women." No, sa 28, maghimaya puno sa grasya ang Ginoo na animo. Niya kung imong lahuson dinhi, "And behold, you shall conceive in thy womb and bring forth a son, and you shall call him the name Jesus. He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom shall be no end." So nakita nato dinhi ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen. Kung imong lahuson sa 35 ningon dia, "The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow you. Therefore also that the holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God." So makita na to nga nanamko na gayud, gipanamko na gayud ang daan ng gitagna niya tong Genesis pa lamang, ang manluluwas, ang manunubos sa kalibutan, tungod kay nahigugma man ang Dios sa kalibutan, bisan pa nagmasupilon ang tao, bisan pa nakasala ang tao, iyang gimbutan nga luwason niya, tungod kay di man makaluwas ang tao siyang kaugalingon. See, we are talking here of divine life, no, the original justice and holiness and grace which was lost, no, in the fall of Adam and Eve. So ang tao di makaluwas siyang kaugalingon, needed gayud nga ang Dios mismo may luwas, pero kinahanglan siyang musulob sa tawhanon nga kahimtang, sa tawhanon nga kinaiya, the human nature. So ang Dios nagpili kang Santa Maria nga mahimo niyang maingon nato kanang iyang sudlanan, ang iyang habitakulum, no, ang iyang habitat, ang iyang puy-anan, diin manghulam siya sa lawas nun kinaiyanhon nga maingon human nature ngadto kang Kristo, ni Kristo. So nisulob gayud ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad ug nahimong tao diha sa taguangkan sa mahal nga Birhen. "Et bevum caro factum est, it habitabit in nobis." Niya kay kining Kristo nga diha sa taguangkan sa mahal nga Birhen, Dios man, og kining Dios misulob sa tawhanon kahimtang, no, assumed a human nature in the womb of the Virgin Mary,
So takos nga kining bayhana, kining inahana ani nga nanamkon og nanganak og Dios. Tawgon nga inahan sa Dios. No? Sayon naman na tungod kay nanamkon man siya og Dios, ang iya sab nga maingon na to tawag niya, ang iyang role niya is that Mary is the mother of God, the God man, the God Jesus, no? Mary is the mother of Jesus. Yes, Mary is the mother of Jesus. Mabasa nato na sa chapter 2 verse 1 that Mary was truly the mother of Jesus. Chapter 2 verse 1 of John. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. So Mary was the mother of Jesus, the true mother of Jesus, Mary, and Jesus is both God and man. So therefore Mary conceived and brought forth that man, Jesus, which is also God. So diha ni Kristo duhang yang kay na iya Dios ug taong matuod. So daan na kining gitudlo sa simbahan sa kinasinugdanan pa lamang. Daan ang gihuptan niya ang pagtulunan, ang kamatuoran, no, in the sacred tradition that Mary is the Theotokos, the mother of God, the bearer of God, the one who being impregnated with God, the one who being pregnant with God. So mother of God. Daan na kining gitudlo sa kasinugdanan pa lamang. Not until in the 5th century when a priest or a bishop, no, nalimot ko, the name of Nestorius. So niining bahina sa kasaysayan ang Santa Iglesia nakugang tungod kay naay usa ka herehes nga nudlo nga diha ni Kristo duha ang iyang persona, na in Christ there are two persons, which is not the teachings of the early apostles, the teachings of the early church. Si Kristo usa raman ka persona, apan diha kaniya duha ang kinaiya, ang Dios ug ang pagkatao. Apan diha ni Nestorius nagtudlo siya og duha ka kinaiya, na duha ka persona rather, person nga Kristo ug nga tao, person nga Kristo nga Dios. Busa ningon siya nga ang mahal nga birhen siya inahan ni Kristo nga tao, atong persona nga tao, dili ni Kristo nga persona nga Dios. So in the Council of Ephesus in the 431, the church condemned Nestorius, kanang gitawag Nestorianism. He condemned that it is not the teachings, that ang teaching ni Arius is not the teachings of the church, of the early church, no? So Arius, or rather Nestorianism was condemned in the time of kaning 431 Council of Ephesus, no? Ephesus, timanan to Ephesus mo katoy unang konsilyo nga hitabo didto sa Ephesus, diin nakapuyo ang mahal nga birhen ug si San Juan didto. Alright. Unsa pa may makita nato diya sa Biblia nga nag-provide na to evidences, no, biblical evidence that Mary was truly the mother of God. In Luke chapter 1:35, the child was or will be called holy, the Son of God. Mary is the mother of the Son of God, or the mother of God, no? Also in Luke 1:28, the Lord is with you. The Lord here, Lord is the Lord God that was being conceived by Mary in her womb. So Mary is the mother of God, no? Niya especially dito sa Luke 1:43, no? Elizabeth use of the word of the phrase mother of my Lord, no? In Hebrew, Elizabeth use Adonai, which means Lord God, no? Which is the equivalent of Holy Mary, mother of God, no?
Santa Maria Mater Dei. Atong kanunay ng litukon sa maghimaya ka Maria ug sa santos nga rosaryo. So niining bahina Luke 1:43 igo na ni bugat na kaay sa pagpasabot nga ang mahal nga birhen tinud-an nay siya nga inahan ni Kristo nga usa ka persona diin duha ka kinaaya Dios ug taong matuod. By the way, ang katong gibasa nato ganinang Galatians 4:4 no, that God sent His Son born of a woman to redeem us. Makita nato na Mary is the woman with the Redeemer. Mary is the mother of the Redeemer, the mother of the Savior, no? Siya ang inahan sa atong manunubos, sa atong manluluwas. Diin siya dakong papel nga nakatampo alang sa atong kalawasan. Kay without Mary's fiat, without Mary's fiat secundum verbum tuum, no? Let your will be done unto me, let your word be nga mahitabo unta ang imong gipamulong, naingon siya, no? Kung wa pa siya nag-ingon ana, mahitabo unta nga wala pa unta, no? Wala pa unta nahitabo ang gitawag nato pangluwas, no? Ang may nga Paschal mystery of our redemption, ang makaluwas nung buhat ni Kristo diin nagsugod kini sa of course sa pagpakatao sa atong Ginoo diha sa atong mahal nga Birhen Maria. So makita nato ang gitudlo sa simbahan nga kinang gitawag og co-redemption, that Mary was there always with His Son Jesus in the time of natawo siya, diha siyang pagpanudlo, diha din nagpasakit siya, diin nabanhaw siya, diin misaka siya sa langit. There was Mary always with the side of our Lord. Na siya kanunay diha sa kiliran sa atong Ginoo, kanunay siyang uban niya, sa kasakit man, sa kalipay, sa himaya, diha siya. So muna gipasabot anang co-redemptrix. It means with, sa Latin pa cum, it means with the Redeemer, the woman. Trix gani, it means woman, no? Co-redemptrix. May co-redemptor, it means man, but co-redemptrix man, it means a woman. And this woman is the Blessed Virgin, that Mary is the woman with the Redeemer. Muna yung unique role or subordinate role of Jesus, to the role to Jesus in salvation. So mao kato, no? Atong pasayuna may tungod anang gitudlo nga si Maria inahan sa Dios, dili tungod kay ang pagka-Dios ni Kristo gikan sa atong mahal nga birhen naili, kundili diha nang daan ang pagka-Dios ni Kristo sa wala pa gani ang mahal nga birhen, kun inahan siya sa Dios tungod kay gipanamkon man siya sa matong mahal nga birhen o gianak siya, dili tungod kay siya mo'y gigikanan sa pagka-Dios ni Kristo. Mary is not the source of Christ's divinity. Mary is the mother of God because she bore and gave birth to Christ, the God-man. Okay. Ang sunod nga atong pamalandungan nga atong tukion nga panudlo sa simbahan, may tungod kang Maria diin gitawag siya kanunayng ulay, that Mary is always a virgin. Diin ang mahal nga birhen ulay sa wa pa nanamkon, ulay sa diyang nanamkon or nanganak rather, og ulay gihapon human siya nanganak, no?
Antepartum, in parto, postpartum. Mary is virgin, virgo virginum. Antepartum, in parto, postpartum. Kanang gitawag sa kining Griego, Eparthenos, the ever virgin. Now, ang mahal nga berhen, ulay siya, sawa pa siya nanamkon. Of course, no, mabasa nato na sa San Mateo. Then, nagtugan ang sa record ni Mateo, sumala sa ginasulat sa mga propeta na kining Kristo, kining manluluwas, matao, kining Emmanuel, matao diha sa usa ka ulay, no? Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. No? Na mabasa sa Matthew chapter 2 or chapter 1 rather, verse 23. Ang usa ka ulay manamkon. So ulay manamkon unya mga anak og lalaki. So makita nato din nga ulay siya, sawa pa siya nanamkon, og sa dihang nanganak na siya, nagpabiling ulay gyapon. No, usa ka milagro. Asa nga kita kog ulay nga nanamkon nya ulay gyapon ng anak. It entails a miraculous process nga nahitabo din no. He parteros or he porteos means virgin, no. Muna sa Greek, dili kay a young lady, or well, of course it can be translated na young lady or young woman, but the Greek text here is parteos. It means virgin, no? Especially when it is being correlated with Septuagint version of the Old Testament, katong nasa Isaiah chapter 7 verse 14. No mo na quoted ni Saint Matthew. Maos gyapon, behold a virgin. So natudlo nga ang mahal nga birhen ulay, no, way lalis ta anak. Sawa pa siya namkon sa dihang nanganak na siya, o sa dihang human na siya nanganak, nagpabiling ulay gyapon siya. Nya ang pangutana nini, kung saan man pagkaulay sa mahal nga birhen nga sa dihang human na siya nanganak, ingon pa nila nasa Mateo kapitulo 1 nya versikulo 25, ningon dire, and know her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Diba? Wala niya ilha. So ang mahal nga birhen wala niya ilha hangtod. The word hangtod nga nanganak siya. So the word hangtod there, until, till, no, sa ingon pa nila sa atong mga igsoon nga nahimulag sa Iglesia Katolika nga human day napanganak niya si Kristo, gilabtan ni San Jose ang mahal nga birhen. Well, ang atong tubag niini, the other way around, no? Hinoon nato ni isip pagpasabot nga wala jud niya hilabti ngano in the biblical context, like in the explanation of Saint Jerome. Ningon gani siya when naganay pasiunhan og negatibo ang until, ang mo follow na is wala na hitabo. So not until, and know her not till. So napasiunhan og negative, not, wala niya ilha. So kung mapasiunhan, no, ingon ni Saint Jerome, why nahitabo niya na laing mga support nga mapasabot na to nga kanang till ba,
Example lang in the Old Testament, in 2 Samuel chapter 6 verse 23, nga kanang negative not why mahitabo nga mosunod ana. 6:23 ngayon din right, therefore Michal the daughter of Saul had no child, no, until the day of her death, antod, no. So mapakita na to nga wala siya anak hangtod nga nanganak or namatay siya. It doesn't mean nga sadyang namatay na siya, nanganak siya, no. Alright, in Genesis chapter 8 verse 7 mausad gyapon, it does not follow nga basta naay until magi mosunod. And he sent forth a raven which went forth to and fro until the waters were dried up from off the water or unto the earth. Well, of course, ang raven wa man to ni balik. So wa na nagpasabot nga tungod kay until man nay mo follow. So mo na ang explanation ba nga ingon ni Saint Jerome mapasiunhan og negative, no, negative like not, why mo follow nini. So maingon ako, for me it can be used against kaning nianang anang pagsupak nila may tungod sa mahal nga birhen. Kanang until diha, it is not kuan, it cannot be used against Mary, that Mary was kaning nahilabtan human nanganak siya. Okay, alright. Then lain sad nga kining pagakutloon nila may tungod sa mahal nga birhen mo ng Lucas kapitulo or Mark chapter 6 rather. Alright, Mark chapter 6 verse 3. It is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, son of Judah, and Simon, and are not his sisters with us? So nana, dili ba siya man ang anak sa karpentero or ang karpentero, ang anak ni Maria, ang iyang mga igsuon si Santiago, si San Jose, si Jose, si Judas ug si Simeon ug ang iyang mga igsuon nga mga babae uban nato. Well, kining ang pangutana ani kinsa mang Maria hang gipasabot ani, kay diha sa santos nga kasulatan, especially in the New Testament, the Gospels, the book of Gospels, Mark, Matthew, Luke, and John, daghang Maria. O nga kaning Maria common man ni nga no in the New Testament times, common ni nay Maria in the diha lang gani si ebanghelyo na atay tulo ka Maria nga gisgutan. So kaning Maria din pag ingong son of Mary, no, wala man yung the brother of Jesus, wala man yung gani sons of Mary kaning iyang giingon. Ningon lang son of Mary, that siya son of Mary, but it doesn't follow nga gipasabot sa diri sons of Mary nga kining mga James, Joseph, Judah, etc. sons ni Mary, the Blessed Virgin. Why gisgot din walay hisgot. Kung imong tan-awon dito sa tiilan sa cross, dunay kining mga Maria. John chapter 19 verse 25. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, and Mary the wife of Cleophas and Magdalene. So naa diri tulo. Si Maria, well of course upat day. Si Santa Maria nga inahan ni Jesus, right, rather tulo.
si Maria nga igsuon sa mahal nga birhen, the mother sisters, Mary the wife of Cleophas and Mary Magdalene. Tulo ka Maria. Now ang question, asa niining tulo ka Maria ang gihisgutan sa mga Hudeyon diri sa chapter 6 verse 3 nga Mary, son of Mary, nga ang iyang mga anak si James, si Joseph, si Judas, si Simon. Can it be the mother of Jesus? Now atong lilion ang ubang mga pages ba, ubang mga asoy sa Biblia kung si Maria ba ang inahan ni Jesus, no? Siya ba? Well, sugda na to sa San Mateo 27, no? Tanaw na to, chapter 27 verse 56, among which was Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph and the mother of Zebedee's children. Alright, chapter 27 verse 56. Sa chapter 15 verse 40, ingon dito sa Mark chapter 15 verse 40, there were also women looking on afar, no? Nagpaantaw pa lang kining diri sa aso ni Mark, among whom was Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph and of Salome. Dira makita na nato kinsa ning Mary mother ni James, ni Joseph, ni Salome. Mao din ni si Mary, dili ang mahal nga birhen, kundi ang Mary nga sister sa mahal nga birhen, ang Mary, ang Maria nga igsuon sa mahal nga birhen. Entonces igagaw ni Kristo, no? Siya kadtong dunay mga anak nga Jose, Santiago ug uban pa nga gisgutan diri sa San Marcos kapitulo 6 bersikulo 3. So makita nato nga kining mga gipanghisgutan dinhi nga mga brother, it refers to the cousins of Christ, ang iyang mga igagaw diin mga anak kini kang Maria, Maria nga igsuon sa mahal nga birhen. Sorry? Jesus was also referred to as the son of Mary, not a son of Mary, also a brothers, or could be theoretically been Joseph's children, no? Na yung mga English good no? From a former marriage that was dissolved by death. However, it is most likely, perhaps most certainly, that Joseph was a virgin, just as were Jesus and Mary. As such, they embodied the true Holy Family, fully consecrated to God, no? Son of Mary. Siya ang son of Mary. Wala man ingon itong sons of Mary. So, kung mahitabo man o galing nga katong Maria nga gipasabot dito kay wa man gi specific yet, then it will turn out nga siya lang ang son ni Mary. And the others nga ingon brother, kay numduman man gud nga in Hebrew, the word brother, no, the word cousin rather, or aha in Hebrew, wala nay way maingon na to way word nga brother in Hebrew, or why word nga cousin rather. The word or aha in Hebrew, it means brother, even though kining brother, blood brother ba nimo siya, or a friend, or maingon na to a relative, still ang tawag sa ila is brother, no? Makita nimo, by the way, ang gisgutan ni sa dictionary by W.E. Vine, no? Expository Dictionary of the New Testament. Ningon dito, adelphos, mao man ay brother in Greek, denotes a brother or near kinsman in the plural, based on identity or origin of life. It is used of a male children of the same parents, male descendants of the same parents,
people of two nationality, any man, a neighbor, person united by common interest, a person united by common calling or mankind. So that word adelphos in Greek is a broad word. No broad ka na nga kining word. Di na nagpasabot lang og blood brother, no, igsuon diya sa dugo, igsuon diya sa unod. Like in Genesis chapter 14 verse 14 or chapter 29 verse 15 in the book of Genesis, still nagisgod diya brother even though uncle niya. See? And many other more. Mabasa na to na sa like example. In the book of John chapter 20, silang nabanhaw ba si Christ, no? Pakita na to, nagpakita siya ni Mary Magdalene. Ningon siya dito. Okay, chapter 20. Okay. Di iningon siya. Alright. I think it was in chapter 27. Right? Tanaw na to. Okay. Matthew chapter 28 verse 10. Ningon din him. Isa pa. And then Jesus unto them, ningon siya sa chapter 28 verse 7, ningon siya, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goes before you into Galilee, and shall ye him, lo, I have told you. Ningon ng angel. In verse 10, ningon dito, and said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and they shall see, and there shall see me. Kinsa mayang brethren? Well, ang iyang mga disciples. So, ang iyang mga igsuon. Say his disciples came by night and stole him. Well, makita na to ba ang iyang mga brethren nga gipasabot dinhi mao ang iyang mga igsuon nga mga apostol, ang iyang mga higala, iyang mga suod nga mga apostol. So di na but ipasabot nga tungod kay igsuon katong gihinganlan nga mga igsuon didto sa Marcos kapitulo 6. It refers to blood brother na. No, it's not. Makita na to nga dili kadto mga anak sa mahal nga birhen, kundi anak kadto sa Maria nga igsuon sa mahal nga birhen. Okay? Mabasa po nato na sa chapter 1 verse chapter 1 verse 13 in the book of Acts. James the son of Alphaeus, no? So kining Alphaeus kon Cleophas man mora ning tawhana, no, in Hebrew and in Greek. And Simon Zelotes or Zelotes. So nana James, nya si Simon, and Judas the brother of James. So nana James, Judas, Simon, nya Joseph. So kining tulo plus ni Joseph anak ni Mary nga Mary nga sister sa mahal nga birhen, Mary the wife of Cleophas or Alphaeus. Okay, so mo na maigsoon. So in Hebrew, in Aramaic, there is no word for cousin. So or aha, it means brother. Okay? Niya
In Acts chapter 1 verse 12 to 15, the gathering of Jesus' brothers amount to about 120. So, that is a lot of brothers, no? Brother means kinsman in Hebrew. So, suod ng mga igalas, mga relatives. So, Acts chapter 7 verse 26, chapter 11 verse 1, chapter 13 verse 15, 38 chapter 15 verse 3, etc. There are some of many other examples where brethren does not mean blood relations, no? It means apostles or friends or neighbors, etc. So, yeah, pasabot na to nga dili to ang mahal nga Birhen Maria ang gipasabot gid dito. Kung ang mahal nga Birhen man o galing, wa man giingon son of Mary raman, no? So, kung most likely siya ang Mary nga mother ato ni James, Joseph, etc., then it will turn out nga mga relatives or mga igagaw lang to ni Kristo. Okay? Kung sa pa may mapasabot nato di sa Biblia nga kining ang si Kristo ra bugtong anak ni Maria. Kung imong basahon sa chapter 19 verse 25, no? Ingon ang mahal nga giingnan ni Kristo ang iyang inahan, woman, behold your son, no? Yeah, behold your mother. So at that time, gi-entrusted ni Christ ang iyang mother sa care ni St. John, the beloved apostle of Christ. Diba na to kung napay mga igsuon ang mahal nga Birhen, or rather si Kristo, or mga anak, laing anak sa mahal nga Birhen, then dito niya entrusted nga naman dito man ni St. John nga di man sila tig-on sa. So diyan na mapasabot na to nga way lain gayud siya mga anak ug wa siya laing igso, way laing igsoon si Kristo, way lang anak ang mahal nga Birhen, bugtong rang anak niya si Kristo. Yan sa Luke chapter 2 verse 41 to 51. In searching for Jesus and finding him in the temple, there is any mention, never any mention of other siblings. See? Makita na to nga natay giguyod-guyod ang atong ang si Santa Maria ug si San Jose, no? Diya sa namista sila sa Jerusalem. Okay? So, mapakita nga dili kiniigo arang makapatumba sa gitudlo na ni Kristo sa mga apostol nga ang mahal nga Birhen kanunay ulay, no? Daan ni gitudlo pa the early church that Mary is ever virgin, a parthenos, no? Like for example si Saint Athanasius lang or si Saint Origen ingon diri, for if Mary, as those declare, who with sound mind would extol her and no other son but Jesus, and yet Jesus says to his mother, woman, behold thy son, and not behold, you have this son also. Then he virtually said to her, lo, this is Jesus whom you did bear. It is not the case that every one who is perfect lives himself no longer, but Christ lives in her. And if Christ lives in her, then it is said of him to Mary, behold thy son, Christ. What a mind then must we have to enable us to interpret in a worthy manner this work, though it be committed to the earthly treasure house of common speech, of writing of any passer, or by read, and can be read, and which can be heard when read aloud by anyone who lends to its bodily ears. So, yun sa ko, no? Okay? And not, yun siya? For if Mary, whose we declare son, extol her that had no other son
but Jesus. So magpakita na siya lamang gayud ang anak, wala laing anak ang mahal nga birhen. No, si Saint Athanasius mga around 362 in the oration against the Arians, ningon siya, therefore let those who deny that the Son is from the Father by nature and proper to his essence deny also that he took true human flesh of Mary, ever virgin, for in neither case and it been of profit to us men, whether the word were not true and naturally Son of God, or the flesh not true, which be he assumed. So Mary, ever virgin, itudlo na ng daan. So that is the constant teaching of the church from the early church, not until the time of, I think, Vigilius, no? Diin nanudlo siya nga Mary is not the ever virgin. Okay? Isa po, si St. John Chrysostom, mo sa gyapon, nagtudlo that Mary is a virgin. And when he had taken her, he knew her not till she had brought forth her firstborn son. He has here used the word till, not that you should suspect that afterwards did he know her, but to inform thee that before the birth the virgin was holy, he did know her, but to inform thee that before the birth of the virgin was wholly untouched by man. But why then it be said that he used the word till? Because it is usual in the scripture often to this, and to use this expression without reference to its limited times. See? For so with respect to the ark likewise it is said, the raven returned not till the earth was dried up. So napasabot na ni Saint John diri kanang word till, no? Even in the time of Saint John Chrysostom, gipasabot na niya in the year 370. Virgin, the ever virgin, no? Like in the Epiphanius, Saint Epiphanius around 374, the Son of God was born perfectly of the Holy Ever Virgin Mary by the Holy Spirit. Okay? So that is the constant teaching of the church from the very beginning, that Mary is the ever virgin. Wala ilaing anak. Siya lamang ang anak sa mahal nga birhen. Well, of course, na siya mga igsuon. Ang mga apostol, ang iyang mga relatives, iyang mga friends, iyang mga igsuon. Kita usab. No? Mabasa nato ni sa 1 Corinthians chapter 15 na nagpakita siya sa daghan niyang mga igsuon, no? Chapter 15 verse 6, that after he was seen of above 500 brethren at once. Kita na to ang gidaghanon, 500 brethren, 500 brothers. So impossible kaining 500 blood brothers, no? It can be his disciples, his friends, his relatives, his apostles included na diha. Alright. Okay. Then we go to Mary's Immaculate Conception. That Mary was conceived by her mother Saint Anne, no, immaculately. That Mary, in the first instant, in the first moment of her conception, with God's privilege, with God's grace, no, was mayon na to, preserved and immune from all stain of original sin. Mo man gipasabot sa simbahan sa diyang niingon siyang Immaculate Conception. Ang mahal nga birhen sa unang gutling sa iyang pagkahitungha din sa kalibutan. See? Gipanalipdan na siyang daan. No, gipuno na siyang daan sa grasya. That Mary was filled with grace. No? Kanang mabasa nato sa Luke 1:28. By the way, ato naman gi-explain ganina in Luke chapter
rather Genesis chapter 3 verse 15, nga in the side of this woman was no longer Eve. Kay kang Eve, well, of course, makita na to nga he was subject to sin already, subject to Satan's power. Nakasa na siya. So, wala na siya power, wala na siya ability to take war against Satan. But makita na to dinhi nga dunay katakos kining babay, no? In fact, in the Latin Vulgate translation, gi-translate ni sing og Espra, no? It means she will, crush the head of Satan, and si Satan, no, will lie in wait in his heel. Mo na makita na sa picture na to sa Immaculate Conception. So makita na to nga, well, of course, it is kining appropriate also nga na translated na siya gingon ana tungod kay in the Greek text, so word woman, word she, or word he, pareha raman, and it is applicable both to man and woman. So either it is he or she, see, the meaning is the same. Now, in the side of Mary with his son, si Christ, victorious sila over Satan. So Mary is not subject to original sin. Okay? I will put an enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He will crush your head, and you shall lie in wait on his heel. So, kita na to nga nagmadaogon ang mahal nga birhen na tungod sa iyang anak, of course, no? Si Kristo man oy nagpalansang sa krus, nibuntog ni Satanas siya, uban niya, tungod kay siya may ang inahan, og nagmadaogon siya, dili tungod siyang kaugalingong gahom, kundi tungod ni Kristo. Maway mabasa na to sa chapter 15 verse 20, rather 16 verse 20 in the book of Romans. And the God of peace shall bruise Satan under your feet. So pwede di ay nga bisan kita gani mapili nato sa tanas tungod sa Ginoo. So ang mahal nga birhen napildi niya si Satanas in the first place, wala siya ni under sa power ni Satan. It's because of Christ, no? Tungod kato ni Kristo, tungod sa iyang makaluwas nun nga grasya, diin makita nato ang presentation dia sa Luke chapter 1:28, full of grace, no, ave gratia plena dominus tecum, no, que care to many, no, sa Latin pa ave maria gratia plena, no, sa Greek text que care to many. It is a perfect tense, no, na ay perfection of grace. It means ang pagka-fullness niya, it is not at the time ba of kining annunciation, but even before, she was already filled with grace. She has been perfected in grace by God, no, full of grace, no, full of grace, like Christ. Si Christ full of grace, John chapter 1 verse 14. Mary is full of grace also. Ang pagka-filled with grace niya, no, perfect tense ang gigamit niyo sa Greek text, no, perfect passive participle, nga ang iyang pagka full of grace, intensive and extensive. So from the very start and up to the end, she was full of grace, plenitude of grace, tana itong pagkapuno sa grasya. So walay luna ang sa diha kang Santa Maria Virgen. Okay, alright. Unya, in the early church, napasabot na din nga Mary was also immaculately conceived.
He was the ark form of incorruptible wood. Naingan pa ni Saint Hippolytus. The Virgin Mother of the only begotten of God is called Mary, worthy of God, Immaculate of the Immaculate, one of the one. Ingon pa ni Saint Ephraim, let woman praise her, the pure Mary. No? Ingon pa ni Saint Ephraim, thou alone and thy mother are in all things fair. There is no flaw in thee and no stain in thy mother. See? So, Mary is immaculate and spotless and pure. No, ingon pa the early church. Virgin, immaculate of all immaculate, immaculate of the immaculate, no? And ark of form of incorruptible wood, exempt from putridity and corruption. Okay? Lain pa si Saint John of Damascus. O most blessed loins of Joachim, from which came forth a spotless seed, a glorious womb of man, in which a most holy offspring grow. So, mga igsoon, no? Diri sa tataman na nakabasa naman ta sa itong panahon sa ngalan ni Brad Shelbert, no, Aris Veritas, kining igsoon yung ubos nga higala, Brad Earl. Sa sunod nga unang higayon usab. God bless. God bless po ning station na atong gina-air karon. God bless you and Mary keep you always. Sa ngalan sa itong igsoon nga nagpahigayon ni atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, si Brad Shelbert Dondoyano Senior alias Veritas, kining inyong ubos nga higala mo sa imo pahigayon sa atong tulumanon, Brother Earl Espra. Now, mapadayon ta atong gisgutan nato sa niagi. May tungod sa mga nga birhen nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon. Well, usbo na ako puno siya sa grasya, diin gipuno na siya daan, dili niya atong aktuha, no? in Luke chapter 1:28, puno sa grasya siyang daan, no? We was filled with grace already, no? Divine life, filled with God, no? Ang iyang pagkapuno dili lang kani atong aktuha kundi niagi na intensive and extensive. Ang pangutana nila mga igsoon may tungod sa kang Santa Maria nga Immaculada. Kining mabasa nato sa Luke chapter 1 verse 46 din 46 and 47 ang iyang Magnificat anima mea Dominum. My soul does magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. So, ang pangutana, nanginahanglan di ay si Santa Maria o Savior, manluluwas. Ang tubag, nanginahanglan. O kay nanginahanglan man, daan day siyang nakasala. Ang tubag,
nanginahanglan siya mao na nga immaculada siya. Tungod kay kung wa pa sa definition sa simbahan ingon, by that singular grace and privilege by Christ's merits, no? Well, of course, through Christ's merits, through Christ, the Savior of human race, Mary was preserved and immune from all stain of original sin. That single privilege of the Almighty God was given to her. Tungod siya mahimo mang Mother of God. So, that state of immaculate, no, stainless, no, spotless, pure, tungod ka na ni Christ, tungod ka na sa iyang Savior. Mahimo ba? Well, of course. Namatay si Kristo around mga 33. Nganong mang mahimo? Diyos man siya. Ang iyang kamatayon is transcends time and space. So, eternal. He is eternal one, eternal God, eternal priest, and His act of redemption is eternal. Walay katapusan kana kay Dios ang naghimo. So, mahimo nga iyang idapat before, no? Transcends time and space. Ba dapat na niya before pa. Gidapat niya siyang inahan. So, gipuno niya siyang daan. Unsa nang bunga sa pagpanubos niya. Ang anong wa pa may pagpanubos, himuon man na niya. Ang anong man mahimo nga Diyos man siya. Ang iyang kaluwasan why barrier. See? Transcends time and space. Ang fruits of redemption. Why kaluwasan kung walay grasya kung walay pagpangluwas, no? There is no grace without redemption. That's true, because the fruit of redemption is grace. That's true. Now, ang grace, si Maria full of grace man, then it entails redemption. Ang iya lang usa ka hingpit o nindot nga pagpanubos tungod kay wa siya ni agi gayon nayan ng pagkasala. I mean that stain, that state of original sin. Wa sa iya. So lahi sa ato ang nakaagi na kita. Ang iya wa pagani siya hitapti, wa pagani siya ni anang kahimtanga. Gipanalipdan na siya, gishielded na siya daan, no? Giproteheran na siya, gipanalipdan na siya aron unsay gipanalipod niya ang grasya. That divine life was given to her, full of grace. Say, gipanalipdan na siyang daan. Dili siya ma-Immaculate Conception kung why grasya, kung why Kristo nga manluluwas. I repeat, nanginahanglan ba siya manluluwas? True, tinuod. Say, o gani Immaculada siya tungod sa iyang manluluwas. Apan ang iyang manluluwas, ang iyang pagkalinuwas, usa ka espesyal, no? Gitawag ka na sa Latin og redemptio preservativa or redemptio preventiva. I mean, she was prevented, no? Nga dili siya ma-fall into original sin. So, ang usa ka hingpit nga atong masaysay niya na nga demonstrate nato niya ng act of God is sa Luke gyapon. See? A perfect example na sa gyapon sa Luke chapter 1 verse 28. Ato nang gisgutan. That karitomene is a cognate of the verb karito, which means to endow with grace or to honor with blessing. It is a perfect passive participle, which means it has a perfect stem, which denotes continuance of a completed action with a permanent result. No? Naingon pa si Father Mateo sa iyang brother, usa ka New Testament Greek scholar. Ingon siya, on morphological grounds, it is correct to paraphrase kikaritomene as completely, perfectly, enduringly endowed of grace. See? Mo na inindot diha ang iyang pagkapuno sa grasya. Complete, perfect. Well, of course, completion good. Perfect good. Wala yun ay sami. From the very start up to the end. See? I mean, makasabot mo ba nga
Ginoo na. A perfect redeemer, a perfect savior needs a perfect mother. Ningon pa ni Blessed John Duns Scotus. So, well, of course, siya Diyos, naghimo siyang inahan nga iyang masudlan din sa kalibutan. Iya yun ang tarungon ninduton. See, why buling, why mansa ang iyang inahan. Tungod sa iyang anak. Gipuno siyang daan sa grasya. No? Kinahanglan masabot na. Ginahanglan ba siyang manunubos sa nanginahanglan. Sama siya nato tao mataptan gayud anang kahimtang sa pagkaway grasya. Apan gimbutan ang iyang anak nga matawo diya siyang taguangkan, gipuno na siya, gipanalipdan aron dili matagak. Right? Another kanang Romans 3:23 nga giingon dito, another objection ba Romans 3:23 ningon dito, for all have sinned. So all, it means included ang mahal nga birhen. But maigsoon in the Greek context wise, no, Greek wise, ang Greek nga language, the word Greek nga all, it pantes or pas or pantes, no, ingon pa dito sa Greek strong lexicon, individually, each, every, any, all, whole, everyone, no, all things, collectively, of some of all types, no, it means in general ba. See, what kaning ang bot ipasabot nga mahimo nga in generalization ating by collection, no, yan na ba. It does not mean nga why exemption. Say all. Kaya nga kung buti pasabot niya na kung wa jud mo, no? Wa jud mo jud. Appeal sa Kristo, no? Kaya appeal man siya sa all. Tao man siya. Right? So, ato bang imagine ba? Ato bang sabton? No? Kinahanglan atong sabton in the biblical context nga dili mahitabo nga all ang pasabot ani wala exemption. So kung exempted si Christ, then it can be possible nga exempted si Mary. Not only nga possible, kundi nahitabo gyud nga gi-exempt gyud siya. Ang iyang pagka-fullness of grace, no, sa Latin man, dicoet potuet ergo ficet, no, God can do it, he ought to do it, therefore he did it. Ingon pa sa mga scholastic na mga like ni John Duns Scotus. God can do it. Yes, he ought to do it. Of course, kay nga naman kinahanglan ging buhaton niya na kay diya na man siya matao, diya siyang ang iyang anak diya sa mga birhen. Then therefore he did it. May mga example diya sa Bible nga kanang all wa gyud na siya pasabot nga as in all without exemption. Okay? Tagaan to mga example, mga igsoon na aning all, it doesn't mean nga no exemption. Like for example in 1 Corinthians 5:15 verse 22, in Adam all have died, and in Christ all shall live. Timanan ba ito? Enoch and Elijah who were taken up to heaven, wa sila namatay, but all have died. See, it means by generalization, by ano ba, in general law, ang tanan nangamatay. See, but it doesn't mean nga wala exemption, like Enoch and Elijah. Okay, example lang siya. Unang example, lain sa Romans 5 verse 12, Paul says that death spread to all men. Again, this proved that all does not mean every single one, because death did not spread to all men, as we have seen with Enoch and Elijah. Again, 5:15 in Romans. Here, Paul says many, or not all, were made sinners. Paul used poloi, no, not pantes. Is Paul contradicting what is said in Romans 3:23? Of course not. Paul means that all are subject to original sin, but not all reject God. Okay? Like example in
Well, of course, daghan pa, no? In pag-aanta mong nindot nga example. Sa First Timothy or Second Timothy four, chapter 4, chapter 3, okay? Chapter 3, verse 14, and verse 16 rather. Kaning gamiton sa tumaigsoon, kaning ilang panudlo nga sola scriptura. All scripture is given by inspiration. Sa manibot-sabot. Both mang ipasabot nga tanan, basta kasulatan, inspired. Dili, no? Kailangan kasulatan nga dili inspired. Nag-reject sa Iglesia Katolika like sa mga gospels, ng Gospel of Peter, Gospel of Thomas, no? Gospel of Judas, etc. Scripture man eh, but they are not inspired. See? So, I mean, na-exemption. Possible nga exempted si Mary? Possible. Gani, exempted jud siya. Di lang kay possibility, but a reality that Mary was exempted, no? Being exempted by God through God's grace of that original sin. Okay. Now, we go to another topic about Immaculate Conception. Alright. Assumption rather. Assumption. That after his earthly journey, Mary was assumed body and soul unto heaven. Human siya ni maingon nato sa iyang earthly journey, sa iyang pagpanaw or iyang journey din sa kalibutan. No? Wala nagpasabot ang Santa Iglesia nga namatay gid siya or nabandaw siya human siya namatay or ipasaka siya sa langit nga kining wa siya namatay. Walay labot, no? Wala na included diha sa definition in diha sa definitions assumption. Ang gipasabot lang human di sa iyang pagpanaw din sa kalibutan, gipasaka siya. Well, daan na kining gitudlo, sukad pa, kaniadto pa. Daan na. I repeat, daan na. O nga, ang pagpasabot na to ni diha sa Biblia, duha man ang atong pagpasabot. We have the word implicit and explicit. No, implicit, it means by implication, by impliedly. No, masabot diha. Even though that the word is not there, but the meaning, the substance, the essence is there. The word explicit means what? Very clear, no? Word by word, letter by letter, litteritatem et litteritatem, verbatim et verbatim. The word assumption, what? Yes, of course, wa imbasa, no? Kining pag-assume niya, masabot na to sa Biblia. Kaya nga naman, in the first place, ang pagka-fullness niya of grace, perfect siya. So, like Christ. Kung si Christ, no, bisan pa itong imagine lang, ang body ni Christ, wala man ni go into corruption. Okay? Wala na dugta. So, Corieso it caro est Maria. Ang lawas ni Kristo, gikan man sa lawas ni Maria Santissima. Therefore, kung wala na dugta si Kristo, then, doon na usay posibilidad. Di lang kay posibilidad. No, nahitabo gayud nga wa gayud nadugta ang iyang inahan. Ngano man? Well, of course, tungod sa kahimtang niya sa pagkawalay sala, pagkapuno sa grasya. See? So may sangputanan nang sa, well, of course, sin, in concupiscence, no, destruction, death, see, etc. Tanang mga sakit, tanang mga kamatay, tanan nga mga kining negative, no, mahimo nga mong follow na sa sin. But wala man kang Mary, exempted man siya, wa man siya katilaw bisan gamay. So mapasabot din na nga Mary participated in Christ's victorious, no, triumphant victory in His redemption, in His resurrection, in His glorification. Uban siya. Okay? Uban siya siyang anak.
mapasabot na tong assumption by typology, no? By typology, mga igsoon. Unsa nang typology? That is the study of types ba? When you say type, a type is a person or thing or an event in the Old Testament which prefigures its fulfillment or reality into the New Testament, no? In other words, it is a picture, like a picture which comes alive in a new and exciting way, no? Ingat pa sa nindot rin nga pagpasabot ni Steve Ray. The New Testament fulfillments are always more glorious, more effective, more universal. I mean, than their Old Testament types. No, ingon pa ni Saint Augustine, the Old Testament is the new concealed, but the New Testament is the old revealed. See? Ang Old Testament daw is mo nang natago ng New Testament. Ang New Testament mo nay pagpadayag sa unsay daan na. Example sa typology, kanang types, kanang prefigurement. Like in Romans 5 verse 14, gigamit gid the word typos, no, type. Therefore death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of him who was to come. The word type nakita the word type, typos, it means siya ang type, siya ang prefigurement. Adam, si Adam, the new Adam, Christ. And well, of course, atong pasabot niya, the new Eve, si Mary, the new Adam, the new Adam, the new Eve. So, as early as Paul, Christians understood that the Old Testament was full of types which were fulfilled in the New Testament. Another in Deuteronomy chapter, no? Well, of course, atong tagaan pas pagpalawom, no, pagpasabot aning word nga typology, no? Like example sa Colossians chapter 2 verse 11 and 12, we have the foreshadowing. Kining circumcision foreshadowed baptism, di ba? Like in 1 Peter chapter 3 verse 18 to chapter 2 or chapter 20 rather, na ang Noah's Ark ang prefigurement of baptism. We have also in chapter 5 verse 7 1 Corinthians ang Passover lamb, no, prefigure of Christ. Katong rock 1 Corinthians 10 verse 1 to 4. So magpasabot ka na nga in full of typology in the New Testament, no? Nada di ang prefigurement in the old nga gi-quoted in the new, muna atong gawion sa pagpasabot na kaning Maria Santissima, doon na kini typology in the Old Testament nga mapasabot sa assumption. Sugdan na to in the book of Saint Luke, no, diha sa kining Ebanghelyo sa Lucas chapter 1, kadtong pag-visit ni Blessed Virgin kang Saint Elizabeth, makita na to nga ningon dito. Alright. And Mary, behold, handmaid ni siya. Chapter 1 verse 39. And Mary arose in those days and went into the hill. Ay, by the way, before na ko i-take up kanina, akong gustong ipasabot na ay type in the Old Testament, no? Ang si Mary type sa diha sa Old Testament siya. Nagprefigure ang Old Testament kang Mary. Unsa kini kanang gitawag og Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, by the way, especially in Exodus chapter 25 verse 10 to 22, mo kani ang gisudlan atong mana o katong, no, the ark was made of acacia wood covered with gold,
Within the ark was placed a golden jar holding the manna, Aaron's rod which budded, and the stone tablets of the covenant. Nabasa niyo sa Hebrews chapter 9 verse 14. It is covered with the mercy seat and with two golden images of the magnificent cherubim. Right? Moto no. So, unsa kini? Naadi ang pulong sa Ginoo, naadi ang mana, naadi ang the symbol of priesthood, which is the rod of Aaron. Okay. Well, may tungod kang Kristo, makita na to nga diha sa taguangkan sa mahal nga birhen, si Kristo man ang iyang ipanamkon. Kinsa kining Kristo? The Dei Verbum, ang pulong sa Ginoo, not made of stone, not made of rock, but made of flesh, the God-man. See, the verbum caro factum est, the word that was made flesh in the womb of the Blessed Virgin. No, John chapter 1 verse 14. Unya, that Christ there is the manna, the bread which that came, that true bread. See, that the living bread which came down from heaven. No, ningon siya sa chapter 6 verse 51. Unya, Christ, no, so na dia the living bread, siya ang manna, siya ang living bread. Siya ang may nga to ang high priest sa chapter 7 of Hebrews chapter 7 verse 1. For this Melchizedek king of Salem, verse 11. Sa mutong gingon, you are priest forever and under the order of Melchizedek. For he testifies, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Chapter 7 verse 17 of the book of Hebrews. So nada dia. So ang sude ay sa taguangkan sa mahal nga birhen, mao si Kristo ang pulong sa Ginoo, ang pari ug ang atong mana, atong bread. See, ang Eucharistia, of course. Itong mapasabot ba. So, unsa ang Ark of the Covenant? Nanang prefigurement. Kunsa na siya. Ang Ark of the Covenant, mao kana si Mary in the New Testament, in the New Covenant. Another ning pagpasabot sa typology mo. Mao na tong atong gibasa sa chapter 1 verse 39 sa Luke ganina. Diin ni visit ang mahal nga birhen ngadto kang Saint Elizabeth. Ningon dito, Mary arose into those days and went into the hill of the country, haste into a city of Judah. Kabantayan nga dito sa 2 Samuel chapter 6. Ang Ark of the Covenant, no? Ang Ark of the Covenant gi-travel dito sa Judah, no? Dito sa Judan Hill, dito sa niadtog yung dapita diin ang mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen niagi ni atong dapita. See? In the hill country of Judea. Unsa? Didto usab ang Ark of the Covenant in the time of David. Chapter 6. 2 Samuel chapter 6. And the ark had arrived in the hill country of Judea, and David arose and went to retrieve it. See? Yung sa pa. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. Unsa kuno'y salutation? And she spake out with a loud voice. Kaning loud voice in Greek, that is anaphoneo. Anaphoneo is a rare kuno nga verb, no? Ginagamit na siya sa mga pari sa una, especially when they praise God, lifted their voice, shouted their voice in front of the Ark of the Covenant. Timan-an nga kini si Saint Elizabeth, kaliwat kaning mga parianon nga kaliwat, no? Si Elizabeth og si ayang bana nga si Zacarias. So, speak out, loud voice, no?
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Kinsa niyang giatubang? Ang new Ark of the Covenant, si Mary. See? In the Old Testament, they shout for joy. No? Ang mga pari, especially when they kining nagatubang sila ba? No, when they praise God, shouted for joy in front of the Ark of the Covenant. Unsa pa man? In Luke chapter 1 verse 41, no? John the Baptist of priestly lineage leaped in his mother's womb. See? Si David po in chapter 2 verse 6, chapter 6 verse 14 in the 2nd Samuel, dressing as a priest, David danced and leaped in front of the ark. See? Moses nisanggit, nisayaw. Yeah, sa chapter 1 verse 43 of Luke, ningon ang si Saint Elizabeth, who am I that the mother of my Lord should come to me? No, chapter 2 verse 6 and 9. Chapter 6 verse 9, the book of Samuel, 2nd Samuel, ningon dito David asked, who am I that the ark of my Lord should come to me? So, nadi ang prefigurement ba nga? Si Mary ang ark of the new covenant. Yeah, sa 1 verse 42, Elizabeth cried out in the presence of Mary. Yeah, sa chapter 6 verse 15, David was shouting in the presence of the ark. No, the word anaphoneo, gawion ka na, especially the priest in the Old Testament, praising God in front of the Ark of the Covenant. And yeah, 2 Samuel chapter 6 verse 11, ang Ark of the Covenant remained at the house of Obed-Edom for 3 months. Most of in Luke 1:56, Mary remained in the house of Elizabeth for 3 months. See, 3 months. Yeah, chapter 6 verse 11, the 2nd Samuel, ningon the house of Obed-Edom was blessed by the presence of the ark. Unsa man kuno? In Luke chapter 1 verse 39 to 45, the word blessed was often 3 times, and surely the house was blessed by God. See, not only the house but the household. It lived for joy and was blessed because of Mary's presence, because of God's presence, because in her womb was God made man. See, Jesus. In 2 Samuel chapter 6 verse 12, the ark returns to its home and ends up to Jerusalem, where God's presence and glory is revealed in the temple. Nibalik ang Ark of the Covenant at Jerusalem's temple. Unsa ko no? Mausab ang ending ang Maria. Returns home and eventually ends up in Jerusalem, where she presents God in flesh in the temple. See? Miyato siya sa templo sa Jerusalem. So, yeah, mapasabot na to nga kining Maria, ang Ark of the New Covenant, naa na ang prefigurement in the Old Testament. Another is the word Shekinah, the word clouds, the word overshadowing. See? The word overshadow in Exodus chapter 40, katong clouds, Shekinah cloud, Shekinah glory, Exodus chapter 40 verse 34-35, and Numbers chapter 9 verse 18. To cover, to overshadow, no? A cloud, no? Dito pa sa laing mga hubad. Mao kaning word overshadowing, Shekinah, the word in Greek is episkiase. See? Overshadowing. Mo usab kani ang nahitabo kang Mary sa Luke 1:35. And the Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow you. See? Episkiase, Shekinah. Mo. So, ma-imagine na to nga si Mary is the Ark of the New Covenant. See? By the way, asa na itong Ark of the Old Covenant? In 2 Maccabees chapter 2 verse 5 and 6, kitaguan katong Ark of the Covenant ni Prophet Jeremiah nga way makabaw kon asa kadto gitago, way nakasunod. Apan ang promise sa Ginoo, kung maabot na ang glory, ang yang himaya, ibalik na niya ang Ark of the Covenant. Then, well, of course, naabot naman. The angels sang Gloria to God in the highest. No, glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo, when Christ was born in Bethlehem.
So na ang glory, na himaya sa Ginoo. So nabalik ng Ark of the Covenant. So who's the Ark of the Covenant? Not the old Ark of the Covenant, but the new Ark of the Covenant, Mary. Unya, ang tagna dito sa kining Exodus chapter 25 verse 10, ang ark no sa um, Latin Vulgate is made of incorruptible wood, no, dili madugta. Ang uban i-translate nila ark made of acacia wood. Ang uban yung incorruptible wood, especially in the Latin Vulgate. Alright, then gitagna po dito sa chapter 132 verse 8 in the book of Psalms that this Ark of the Covenant, no, ibalik kini that earthly temple in Jerusalem. Ni-inaugurate ni David ang Jerusalem, ang earthly temple, by the Ark of the Covenant. Ningon siya 132 verse 8. And the arise, O Lord, unto thy resting place, you and the ark of which you are sanctified, or the ark of your holiness in the Latin Vulgate ug sa Septuagint version, the ark of your holiness, the ark of which you are sanctified. Mo arise kuno ang Ginoo. So na ang tagna ang Ginoo mo arise, bangon uban sa iyang sudlanan. Kisang sudlanan? Well, of course, ang Ginoo mo'y nabanhaw sa mga patay, si Kristo, ni arise from the dead. Unya ang sudlanan ni ini way lain ang mahal nga birhen. Siya man ang ark of the new covenant. Siya man ang sudlanan ni sa Ginoo nga nabanhaw. Ang lawas sa Ginoo gikan sa lawas ni Maria. So in the book of Revelation, kita nato mga igsoon ang connection sa Ark of the Covenant with Mary. Ningon dito sa chapter 11 verse 19, and the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. And there were lightnings and voices and thunderings and earthquakes and great hail. Kita dito ang linog, ang mga hails, no? Nya mga etc. Then the Ark of the Covenant. Si John wala na nakugang sa unsay nakita niya. Makita ito nato nga i-describe unta niya ang situation sa Ark of the Covenant. Kung ang iyang nakita ang Ark of the Covenant of the Old Testament, wala man, passing ra sa iya. Nisumpay siya sa chapter 12 verse 1. And, no, sa Greek Makai, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head crowned with 12 stars. See? Unya, kinsa man ning woman? Well, of course, this woman is a true kining person. Anong ningon kog true person? Because ang mga character sa chapter 12 true personal nga character. I mean, ang gipasabot is a corporate personalities. Unsay corporate person? A person that represents a group of people ba? Like for example, Abraham, see, the father of many nations, the father of faith. Ingon na ang four personalities ang ipasabot diri, a woman, ang verse 4 child, no, child, verse 5 a man child who has to rule all nations. Niya si Michael and his angels, and the great dragon, serpent, the devil. Kining man child nga gipasabot sa 5 verse 5, well, of course si Christ ni, but it represents the Davidic line of royal kingship ni David, no? Kung imong basahon na sa Psalms chapter 2 verse 9, ang mga naghupot niya ng scepter, naghupot niya ng rod, ang mga kingly, ang mga kings, no, in the time of David, no? Chapter 2 verse 9, and you shall break them with a rod of iron, and you shall dash wood in pieces like a potter's vessel. O you kings, and you instructed, O you judges on earth. So, yung pa sa verse 6, and I will set my king upon my holy hill of Zion. And I will declare that the decree the Lord has said unto me, Thou art my son, and this day I have begotten thee. So, mapasabot din nga si Christ
gikan na sa no chapter 2 verse 2, the kings of the earth, that's their themselves, and the rules that take counsel to the God. I mean, this indicates pa na si Christ na siya sa royal line of David, no? Yeah. Napasabot na din hinga kining man-child nga nag-rule all nations. It represents also to all kings sa line ni David. So, corporate personality. Si Michael and his angels, si Michael, walang siya nag-represent sa iyang kaugalingon, kundi sa all good angels. Si Satan, dili lang kayo nag-represent sa iyang kaugalingon, kundi sa all bad angels. So, therefore, this woman is also a corporate personality. Kay corporate personality maning upat, aning tulo. So, corporate personality usa, kaning woman. So, this is Mary, the mother of the man-child who rule all nations. Well, of course, si Christ. So, kinsa yung woman, anak niya, or rather, inahan niya, well, si Mary. Si Mary, kini. Unsa? Nag-represent sa iyang simbahan. The new Israel, the new Jerusalem, the new, the church, of course. So, this woman is the Blessed Virgin Mary, the Ark of the New Covenant, seen by John in heaven. Naon sa, with the sun and the moon under her feet, and upon her head, with crowned with 12 stars. I mean, ang iyang presentation is a glorified body presentation of Christ, of Mary. So, Mary was there. And this is not a spirit because it is a woman. So, dili man why may gender ang woman, ang spirit. So, this is a person. It means a representing a body, ba, woman. So, this was Mary. This was Mary, the mother of Jesus. Glorified, the Ark of the New Covenant. Like in the Old Testament, gi-inaugurate ang temple in Jerusalem ni David through the coming of the Ark of the Old Testament. Then the heavenly temple also was inaugurated through the coming of the Mother of God, the Ark of the New Covenant. Alright? No, masabot unta nato nga siya ang Ark of the New Covenant. Mo na ang nayusay makadungog ta nga ano kunong nagtawag kuno ng mga arkas kasabutan, no, mga litanya ba arkas kasabutan, kayang basong espirituhanon, mga balay nga bulawan nga di man kuno nakatubag. I mean, makatawa ta ba because sa atong pagpasabot dili na mga i-nominate, I mean immaterial and lifeless things. Wa ta nagpasabot ang mga balay etc. It represents a person like the Ark of the New Covenant. So maingon na to nganong nagsangpit na pud ang mga Katoliko ng mga balay unta katubag ba ng balay, makatabang ba ng mga kahoy etc. I mean it represents Mary. To the Ark of the New Covenant, the vessel of honor, the house of gold, etc. The star of the sea. Si Mary ang ipasabot ana. So there is nakita na to ang glorification ni Mary dito sa langit. The Ark of the New Covenant seen by John in heaven. See? So, there, mapasabot na to ang Ark of the New Covenant. Una'y pagpasabot na to sa, I mean, the Assumption. Kung masabtan ni mo mga igsuon, masabtan na to, daan na nang itudlo sa simbahan. In fact, kada pista sa Assumption mo ka na ibasahon, no? The Second Chronicles, no, Second Samuel, kanang Psalms chapter 45, o kanang Luke chapter 1 verse 39, no? Mo ka na iginabasa sa simbahan sa pagpasabot na to that Mary was, and of course Revelation chapter 11 verse 19 and chapter 12 verse 1. So daan na ng pagpasabot nato kinsa og giunsa pagpasabot nato diha sa simbahan, pag-interpret sa simbahan. Kaya ang interpreter of the Bible is not the individual reader but the church, the society founded by Christ. Ya basahon na kung usa ka
tradition nga gisul giasoy ni Saint John, no, in the year 747. Saint Juvenal, Bishop of Jerusalem at the Council of Chalcedon 451 Anno Domini made known to the Emperor Marcian of Pulcheria, who wished to possess the body of the Mother of God, that Mary died in the presence of all the apostles, but her tomb, when opened upon the request of Saint Thomas, was found empty, wherefrom the apostles concluded that the body was taken up to heaven. So that is the constant teaching, the constant tradition of the church from the very beginning, that Mary was assumed into heaven, both body and soul. Nga, gipakita pa na to nga siya ang Ark of the New Covenant. Tagaan ta mo example. Ang patristics ba? I mean mga santos, mga padres, mga successors sa mga apostles nga nagtudlo na to nga Mary was the Ark of the New Covenant. Like for example, to Saint Proclus in the year 444, niingon siya, Eve has been healed. Has been healed, and Mary is venerated because she was become the mother in the handmaid cloud and chamber, the Ark of the Lord. See, si Saint Ephraim, in the ark, Mary, no? Si Mary and the ark, a book was hidden in the crowd and proclaimed as the conqueror, no? Si Saint Ephraim, and around 306. To Saint Hippolytus, at the time the Savior, coming from the Virgin, the ark, brought forth his own body into the world from the ark. So Mary is the ark. No, now what else should we say? The ark was but Holy Mary. See, Saint Ambrose. We shall see that it is in the temple of the Virgin, as in an ark, that the Word of God took his abode. Wala no, si Saint Cyril in the year 315. So mapasabot na to nga, that is the constant teaching of the church from the very beginning, that Mary is the Ark of the New Covenant. Okay, Mary was assumed into heaven, body and soul. Ano? Well, of course, because of the plenitude of grace nga nabatunan niya, si exempted siya, fullness of grace, like Christ, no? Share his na intimate sharing ni Christ ug ni Mary in his joyful mga mysteries, sa mga sufferings, no, sa Paschal mysteries of in glorification and in the triumph of Christ in heaven. Di ginabiyaan ang iyang inahan. Well, of course, naagid kanuna yung ilang inahan. O siya. See? No, I hope nakatabang ko sa pagpasabot ninyo may tungod ng assumption. Although walay word assumption, but the very substance is there, the very essence is there. Okay. Then the next topic nga akong kapasabot is the Mary's role as a queen mother. Mapasabot nato dinhi nganong we call Mary as our queen. Okay? Well, in the Old Testament by the way, especially the Vedic line, ang ilang queen, mga igsuon, dili ang ilang mga asawa, especially sa mga Davidic line. Kaya nga, no, kung mahitabo na, then daghang kaing naglinyang asawa, especially the time of Solomon, no? Then ang ilang queen is young mother, the queen mother, no, the Jiburah in Hebrew. Like in the 1 Kings chapter 15 verse 13, 2 Kings chapter 10 verse 13, Jeremiah chapter 13 verse 13, and chapter 13 verse 18 to 20, Jeremiah chapter 29 verse 2. The word Jiburah, the queen mother, queen mother. The word queen mother, letra por letra, queen mother. Now, si Christ is under the royal line of David man siya, di ba? In chapter 1 verse 35 in the book of Saint Luke, chapter 1 verse 32 and 33 rather. Excuse me. He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give
unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom shall be no end. Well, siya, royal line of David, king siya. So, therefore, who is his queen? His mother, of course. Mo, may custom sa royal line, sa mga Davidic line. So, muna mabasa na to in the book of Revelation chapter 12 verse 1, crowned with 12 stars. So, she was a queen. Niya, ang iyang anak, king. Nga naman, in chapter 12 verse 5, umilain, and who shall be brought forth a man-child, and who was a rule to all nations, of iron rod. Ato nang explain ganin in the book of Psalms chapter 2 verse 9, it represents a kingly royal kining dimension of sa mga line ni David. So, king ang yang anak, queen siya, of course, no? Well, masabot na to na. No? I hope nakatabang mga nung mayon ta. Salve Regina Mater Misericordiae. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, no? Anong mayon tag Hail Holy Queen. Queen siya, dili siya goddess like in the book of Jeremiah chapter 44. No, dili siya God or quasi-divine. He is, or she is only our Queen Mother. Why? Because his son is the King of all kings, the Lord of all lords. No? See? Okay. Then, well, about Mediatrix and co-redemptrix, ato na pasabot ganin na the company of the Redeemer. Come means with the Redeemer, like in Hebrews chapter 9 verse 22. Now, without the shedding of blood, there will be no redemption. Nya, kinahanglan magyud moagi. Ni agi magyud, no? Mahimong ta nga mo kanaog si Kristo, magpala wa nay lansang-lansang sa cross, wa nay agi ni Maria. Of course, he can do that. But gimbutan niya nga moagi gyud siya sa iyang moagi ginahan, musul ubstahan ng kahimnang. Say, di takabot nga na. So, niagi gyud siya, no? In Isaiah chapter 7 verse 14, in Galatians 4:4, niagi gayud ang atong Ginoo diha so sa kainahan. Nya kining inahan ni ambit sa kasakit sa iyang inak, no? Chapter 1 verse chapter 2 verse 30. Luke chapter 2 verse 51, and he went, ningon dito chapter 2 verse 35, yea, a sword shall pierce through thy own soul, and the thoughts of many hearts may be revealed. So, tagna ni Simeon kato, ni Propeta Simeon, mahitungod sa kasakit nga may aguman siyang inahan ang mahal nga Birhen. By the way, gi-celebrate nato ang feast of the exaltation of the cross, and the day after that is the feast of the Mater Dolorosa, the mother of the Redeemer, nga nagmasulubon, nasakit tungod sa mga nahiaguman siyang anak. So, labi na dito sa cross, no? Especially katong pagpasakit o pagpakamatay ni Kristo dito sa cross. Naapil usab ang kasakit. Apil usab ang mahal nga Birhen diha sa tilan sa cross. Busa kining pagkahimtangan nga apil ang mahal nga Birhen kanunay gyud, no? Company of the Redeemer, co-redemptrix, bisan diha sa kasakit, usab diha sa kahimayaan uban siya. See, mo nang kinahanglan ipa-assume gyud siya sa langit kay didto man uban ang iyang anak. Well, when we say mediatrix, well, of course, kanunay nato nang ipasabot nga mediator siya. So, like the word mediator, nagpatiliwala. Yes, nga naman, tungod kay siyang fiat, no? Kahinumduman. Luke chapter 1 verse 38, no? In the incarnation, siya fiat voluntas mea. Say, your will be done. Say, the word will be done unto me according to your word. So, nahitabo ang
ang incarnation, ang pagsulob sa tawhanan nga kahimtang ni Kristo aron maluwas kita, matubos kita tungod sa iyang fiat. Also by his intercession, no? James or John chapter 2 verse 1 to 7, kita na to diyang powerful intercession ni Mary, that even though it was not the time that Christ performed the miracle, but because she was her mother, no? Iyag yung gitagad. Iyag yung gitagad ang iyang inahan. O iyang gihimo gayud ang request niya. How much more in heaven? So, in heaven, nga naa na siya uban ni siya niya kanunay hangtod sa kahangturan. Okay? So, this being mediatrix ni Mary, dili kini makahinder sa pagka-mediator ni Christ. No? But in a subordinate way, niambit ka na sa one single mediatorship of Christ. No? Nga mabasa na to sa 2 Timothy or 1 Timothy chapter 2 verse 5, na it represents that one mediator nga nagpasabot ka na sa pagka-manluluwas, pagka-redeemer, pagka-savior niya ni Christ sa world. But it does not mean nga waylaing mediator gawas ni Christ. No, it doesn't mean. Kung mabasa nato na gani sa Galatians 4, nga doon ay mga mediator. The word mediator was used by Saint Paul. See? Alright? Chapter 3 verse 20 and chapter 3 verse 19. And it was ordained by the angels in the hand of a mediator. So, I mean, dili ba pag-ingog one mediator, I mean, it represents the ransom of many. Kaya mabasa na to sa chapter 2 verse 6 of 1 Timothy. But it doesn't mean na wala laing mediator, wala laing mediatrix gawas ni Christ. Si Mary mediator and mediatrix sa pagka mag-alampo nato sa Dios, no? Timan-an nato kung iatras lang nato ang 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ningon dito 1 Timothy chapter 2 verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, and intercessions. Okay, intercessions. Mo na gipanghimo sa mga santos. Intercede to us, especially our mother. Kinsa may suod nga higala o duol sa dughan ni Kristo. Well, of course, ang yang inahan. Yang mabasa na to sa 1 Kings chapter 2 verse 19. Nga dili balibaran ang hangyo sa inahan. Well, ang inahan ni Maria, ang inahan ni Kristo, si Maria, ang atong reyna sa langit. Kung mangayo kita sa iyang panabang, no? Na na to ang special, ang maingon na to ang assurance ba? Nadunggon ta. Mahimo man tuod nga ang pagdungog is a no. Ang answer is no. But I mean, it is God's will. See? Ang kabubuton kanon is Ginoo. Mo sa na atong attitude unta, no? Like Mary, like Christ, non voluntas mea sed tua fiat, not my will but your will. See, we ask Mary's intercession. See, we pray to all saints. See, especially to Mary because she is our queen and our mother, no? Gi-entrust man ni Saint John ngadto siyang inahan, behold your mother. So kita usab mga anak usab niya spiritually. See, spiritually we are sons and daughters of Mary. Okay, mga igsoon, kanuna yung tatang maminaw ngayon sa atong mga programa, especially sa pagpasabot, no? Sa santos na itong pagtuo, especially aning kahayag sa pagtuong Katoliko. Tungod kay nakatabang kinigdako sa pagpasabot sa atong santos nga pagtuo, nga akong i-encourage is to read your catechism, to read the Bible, to read the catechism, no? Always go hand in hand the Bible and the catechism. Then, well, of course, mabasa na to ang teachings, the magisterial teachings diha sa atong catechism, ang katekismo, no? The official teachings of the church. Niya paminaw na to atong magisterium kanunay. See? Na magisterium, the sacred tradition and the Bible. See?
Well, of course, ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga nagtudlo sa tibuok ka matuoran pamailain ang gitukod ni Kristo niadtong anyo 33 nga nagpadayon hangtod karon way bugto nga kutay sa iyang kasaysayan nga mapaatras balik sa mga apostol nga nagtudlo niya ng tulo magisterium, scripture and tradition. Well, of course, nga gitudlo sa mga apostol kanunay way bugto ngadto sa mga apostol way lain ang Santa Iglesia. See? Kanunay nato nang gipasabot nga way lain nga iglesia nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika ngano siya lamang ang bugtong makapasubay balik sa mga apostol. Siya lamang ang gitugkahan o gitugyanan sa gahom ni Kristo sa pagpanudlo nga kanang itudlo niya ng kapunungan na labi na mahitungod sa santos nga pagtuo ug sa moral dili gayon masayop ngano inubanan ni Kristo. Muna nanudlo siya Assumption, Immaculate Conception, Ever Virgin, and all the doctrines of Mary. Tuo ta naman siya man ang pasalig na to. Ang gitudlo ninyo, ang mudawat ninyo, mudawat nako. No, Lucas 10:16. Okay. Nya ako po encourage kamo to watch the EWTN ug sa atong mga nindot nga mga programs to hear our every Sunday kaning discussion about the doctrines of the church diri sa RMN. Sa ngalan sa atong tigpahigayon ni ining programa, Brother Shelbert Dondoyan Sr. alias Veritas, no? Kining inyong ubusigala, Brad Earl Ryan Espra, no? Manamilit ka ninyo. God bless you and Mary keep you always. In nomine Patris Spiritus Spiritus Sancti. Amen.